Ke Office Jongga District Medical and Health Officer Riboy District kelapli pat-pat ya ke Adolescent Health Resource Center ha umsning property. Katai ke center kadai ke jaka na ke benta ban yes lok pat kitu ke bidang ki dangsan ha peding shipho pat kat kendai senam karta ke be kenduk jing na ki jing di berpenbuat bat ki drop. Lepli ke ni ke Adolescent Health Resource Center dau Emily ke umsning constituency uba Jason S Maulong kum ukongsan harengkat ke jingedon lang ki hek sorkar bat ki borsnong. The meaning of the WHO identify kita kena bakatwe hadu kakanaisnam. Ini kikon samla ki bakatwe hadu kakanaisnam. Kadi ke stage mak kalau very crucial nam tajoki. Tapi orang bah hakata ka jingmut jimperkat na hakata ka shat ka klan. Namar hakati ke por the peer pressure ke babon bang ni pila ansha ilam makla. Pila ban lam song ha kanai. Pila ban ngat kita jimbang jingdi mak bah hindi batay kami. Ito lang very crucial. Hangni kami takkan di center bala menerap. Nakwa ba nga yapi ba baru kat stakeholder, baru kat every individual kita datang ni wait iran kita benda ka bakraw ka. Nengiyo kita ki individual ki belong healthy. Niyo in society belong very powerful, belong very dynamic society. Dengan net ya kata ka benda penurlong, penwandur ya kata kamsong dari ngai nong hikmat, kamsong dari nong asam, kamsong ban iwe beradu nah ni. Kaba kikena ki adolescents kabo kikena agi age group shikosen hadu capitalizement kidan ki bon bhagi chi bhaga chi juki ka chi juki ka khamnam challenging but kadika juk ka kaba nama pa ni kindu ya kani ka pandemic kaba na kaba lapen solusi untuk si pun kena, but pun ki kuliah negara nama ba kunjung harta jing bensyai bikin suatu jing jamu jing zoki. Di kedai lu di stage kedai orang stage belum crucial itu kata berangkat hantu kata, but kedai kedai ka stage kaba ladani kina kishen ki senjang di bawah kiyo guidance ka biang kajing kikai bawah na kibuyo ki right people kan kibuyo ki day ban aliki ti kajing injun ki kan kham halawi ju ki kan ha hari ladani khom bakla na kiyo ikan ya kajing jagi kai na kibuyo ki bang day but na ka inlang kasarang kibadan ki bang long ti kala arban kita hai laga